Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Sino na itaya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Song bata mo, dadak dito ibanyo. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pauitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, tada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pauit ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Ay, anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pauit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamot nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit diya. Tapno maasa ti di lang aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamot, ngam no bilang di na kaya. Di siyakto numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mot. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalen, ta makitsatak pay. Maki-video call pay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyum ka di jay kanayon akainawag mo. Wendalen. Puriner. Ay na. Awan mo kididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wen matkit di ngamni, kita di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano, Dalen. Kung nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga single ti nobyom. Gawin Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya, kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga adda anak mo? Wala muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband.
Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiteng. Ay na, Inggulakay, there is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom, ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsurum kanun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taaddan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, addan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam, ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Englishera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no kunaan dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawan na, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanakaw. What do you want, Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, May liwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaeng mo't ati agparaman. Tapno maramanan nyo mo't ati katas ng abroad. Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit iti trabaho na ijabro da. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang yung ina nagamit na tipupos na nukwa.
Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Aya. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nga rod amare. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't ang nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na Sophia, di ka umaningles na kababain. Sulsulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad ditaw, may kawad na makangag iti English asaaw. Unay kayo mutan. Kontrabida kayo man ako tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad I will give you something. Ay haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kantumot laang. Ore sa anan. Nagrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la dahi tatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga ag-flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tadamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawag ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mo nga alaan kini tatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang,
Si Kaken di anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumaray. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawum magtabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y pinasjay agbali na manugang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kaskari na ayati kasta pampanunutam. Apay karubam laang ta Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurada amakapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang mukha. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kang isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaang. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ilako tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul gynobium aya. 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Diyakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga ija ti pangipaspastura ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Diyakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Agflighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang ken baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Ken apay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado nga min adi mo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay, kwa,
Binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana bali ta do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod laeng apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anaktan. Danag mon aya, masukatan daytay ti dakdakkel lakay. Anya ngay, ayan din nobyo mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na, awanan. In black na kaan. Huwag nga road. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ijab road. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa iso pa kasaranak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, Sophia. Ano san nyo ti agabyawn ijitalaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Na kayo, tiyag trabaho ijitalaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita. Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa ito na ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan ti rum mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay? Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inari mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo na mabainak. Apay,
Ibain mo, di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo, no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka, tatang? Anya? Di, kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Iso nagsasango kami idi anaginom. Anya? Iso nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't ano mangnamnama iti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sina akong tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakala nga ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpait. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano, labna, wano saan? Taga po kanulang iti arak, isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, ken naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay, ken nasingpait. Swerte ni Rico, ano da jay tim asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar, anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na, ta saan anapintas tinubya na? Ay na, anwam tanapintas no sa dutmat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itaken kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day di anubyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Kat adan, ha? Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray dinak inyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburing nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain nak samat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. Nada umay ito'y bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubyanak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte.
Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amuan mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidek kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam iti inaklon imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ayatan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ken ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatan nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Ken kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, ta yamam mo kay ti anak ka. Kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan no kayat kumanan ti mga sawa. Ken yamam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo anobya yo tatang. Kasano napasungpat yo na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Si kamit, 23 nan. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing ken napintas, ket guwapo ken ubing ti kayat da. Dapat lata dagiti lalakay ti type da. Ket maysa ni Alicia kadagita. Wen angem. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Ti naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalay sa. Anya kayo mo tatang.
Jak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yumot Ay kat, anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nang Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samat Agad ka ano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Karikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam day kan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kursunada na ka nga min day pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan na kan kasi ka. Agpaisumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. May saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon hindi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, karireng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan. Nabayagan na kayat kung ay bagaray takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungaron ngay na awid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti husto tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay,
Inyaw, awin mo pala nga ron ni Christine, no kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol nyo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Kat adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anaalimtak kayo ngam siyak. Ta napimpintas ka no nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga rod Kat ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag ano asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Kat addakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapu iti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuen na. Nay, kita akabagais, di mo panuynuyan Genobiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kenkwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarota Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ti aramida. Tauray kas ano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais ka. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante,
Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon Manong Rico. Tanalpas mo ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka ka nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ah? Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Addan nobyom, Alicia? Wen Manong, ala, umaykan, tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang na iti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din. Manong Ago! Apay aya, apo manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga to ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signal ko ni cellphone ka. Tapno makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay na Manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti day ta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya, nakaapaw ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya! Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves count. Agaw, umay kan at mapanta ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo kay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay matultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na bangkay. Anyat pampanonood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadimot ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubiyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan magno adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw, titisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga mga nobisey. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko.
Kaslaan na pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kinaibagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay, agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit din, nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok, nana? Dahito yan numero, tiludan niyo. Akin numero nga dita, agaw. Sa bali mo manan ang numero dayta. Numero tinubyak, nana. Ay so, sagaw. Amang ano mudmudusan nakalang dayta anubyam. Kay kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no ma-scam ka dita. Palagi din. Ludan niyo ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din, nana. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manan na gayim mo, ani ago. Di ka kadi makonsensya, ti kas nga araminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amumat. Nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmet ngamin kan ka mo dos de jano biyang manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun ang maaramid niya ang hila timang murus kanyak. Kat no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga ag-text. Ngam into na itad mo ti kasapulan na, malipatan na kamanan. Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare Agaw. Aping imamag ka? Agsarak ta kuma pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Mabilang na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare Agaw, kumusta ka? Kasla ta problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak amo ti aramidag. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay nga may ka dito yung Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaang. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tibain na dwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na.
Na. Apay ngay nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsangsangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na luklukwen na kiti babay, amanobnobiak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Mani po nita, jakon agayat iti oray asino a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw, anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang, ta mapanak agarado, kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni bangkag. Na, ay, Apay bakay, papanan ka nun ni agaw, nakasapsap ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man, kas lagi magay jay anak ta. Tatang, andamat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy, talaga nga ada. Kala, tagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw, awaden planam nga agaramanan iti sabali a babae, anak kaw. Di ka din namang nobya. Saanan tatang, sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak diti bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad nawan ragas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya. Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, nan ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adalak na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Anghela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae.
Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan may kariday di ababai kan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare agaw? Nay, si kamat gayam pare Hulyaw. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw. Wala pare. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo, kapo ka nagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyaw. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanya Anghela. Ta sana nasaya at ti aramid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Wan nga rin pare, manglukloko na dya Anghela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay kat mabalin lata pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni nana maring. Ay, wen gaya, aguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ija. Ay na, dahito yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya dahi jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon dahi ta babae. Kukamlat tayo da aminin pare. Anya? Oo, dahi kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Hulyaw, apayakas ta ti isimam. Anya ti isimam. Inaklon na kun jar armag pare. Ay kat, itama, ta saan na ka manin na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado, naanos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw tanay algaway. Mun pare, ang adaman damagag. Anya ka din na jay pare. Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw tanay narukupain. Amangan no marba. Ay, wen kumangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausarin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang.
Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyamanak met kada kayo, tatang. Nang runaken ka manong ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ka. Ti napatag, nakaturpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong? Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawen. Talaga kaday ngawanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko.